I lijep pozdrav ekipa, dobrodošli u moj novi video. I evo, naravno, kao i svaki, započnemo na samoj autopravoni u Iljašu na Sanalu. I gdje naravno nakon svakog pranja natankamo ga i putujemo na neku novu lokaciju. Ali eto, ovim slučajem se ponavlja jedan tuning show koji se desio prije par sedmica, Unlimit Style, zajedno uz Street Race Vince. Po prvi put da i to Ređo napravi da ujedini stajlere i naravno trkače, tako da ujedno ćemo vidjeti i brutal auta koja su prejaka i koja se trkaju i naravno vidjet ćemo, što bi se reklo, lijepa auta za styling i naravno ono najvažnije, vidjet ćemo ekipu, da se opet dobro zabavimo i da se zezamo kao na prirodnom eventu i to je ono što ajmo reći najbitnije. Naravno veliko hvala našem sponzoru Samal Pumpi na svojoj ovoj podršci od samog starta ove sezone i evo hvala Bogu što bi se reklo brutalno nam ide, a i naravno bliži se naš event za 15 dana, to je 14, s obzirom da je danas 1. august. Znači, velika je trema, veliki je hype, ja jedva čekam da se sve to desi, da dočekam taj datum i u zdravlju, veselju sa svojom ekipom i naravno svima vama da se dobro zabavimo i da vidite brutalna auta. Tako da, ništa, pićimo dalje, braćo. I evo, prije što krenemo u nastavak ovog videa, braćo, 17-ke, rastajemo se od njih. Napokon, i nažalost, napokon, zato što napokon kupujemo Z18 Šeljusi od Porschea za prednji dio Avdage, a nažalost je zato što su ove felge proslavile onog Audija tamo kojeg vi vidite. I ove felge su mnogi vas odvele u trošak jer brutalno zaista izgledaju na Audiju A3, bez distancijera, bez ičega, jednostavno 7,5 Toyota E28, 17, 5x112, gume su 225, 45, jednostavno prelijep jedan fitment za Audi A3 i još je na IBA oprugama, brutalno leži, momak će doći, ali nema opruge, ali brutalno ćemo izgledati. Svakako sam rekao, samo kupi sebi još dodatno opruge i bit će ti isto kao i meni, neće ti kažeš, neće ništa, neće imati neki abnormalni problema, ali eto rekao da imamo javim da zabilježimo i ovaj moment gdje se rastajemo od legendarnih 17-ki i naravno žrtvujemo im za nešto mnogo bolje. I evo ekipa, došao je momak po felge, kupio je na kraju, eto, nema šta, ja sam odmah rekao da će mu bude sami knap, znači na rubu samom dođe sve, pošto i kod mene je bilo, još samo da ga spusti i to je to, a vidite kakve su ove 17-ke mu stare bile, koliko je to uvučeno unutra, nasprem ovi 17-ke od Audi A5, E28, 7,5 Toyota, teški knap, ali eto, računajte, tamo je auto podignuto na dizalcu, ali eto, vidjet ćete, snimit ćemo kad se i ona strana namontira, kad bude vozao u vožnji, da snimimo što se tiče toga. Evo da vam pokažem zbog čega smo i ni prodali. Pogledajte vi samo ovo, brać. Ja, gledaj klješta, sunce ti poljubim. I prednja i zadnja. Al ovaj put imam sam para da prednja postavim. Evo zadnji, tako da spremni smo i sa tim budaleštinama, ali eto, bože moj, žao mi je jako vi 17 ipak, to su felge koje sam rekao da neću nikad prodat, ali onda sam otkrio šta je tuning i onda sam postao bolesnik, ali eto, ništa brate moj, nek te služi i to je to. If we are one grain of sand in the middle of the ocean,
ocean. A couple milli now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world like an explosion. So rise up, rise up. We are the apocalypse, and a path that keeps us floating. As we fly above the stars, the light won't scare us falling. So rise up. I'm too great to be landed. Rise up. We're too great to be standing. They ain't never gonna stop us, fly right 'em like choppers. Better tuck those wrists, cold blood in my fists, we fire starters. Let's go. One out of a million, we'll reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look at my eyes, I'm on the rocks. Rise. If we are one grain of sand in the middle of the ocean, can you try to understand how a touch can cause explosions? Rise up. I'm too great to be landed. Rise up. We're too great to be standing. They ain't never gonna stop us, fly right 'em like choppers. Better tuck those wrists, cold blood in my fists, we fire starters. One out of a million, we'll reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look at my eyes, I'm on the rocks. Rise. Rise, part of my size, trying to make sense of it all comprised. Yeah, highs, been in these skies. I've been stuck down, feeling paralyzed, but I'm up now, we all too late to fall. Yeah, anyone coming, I'ma lift them all. Never look down when there's risk involved. I got guts, got a lot, I gotta risk it all. Ain't got no feelings, we just floating. Yeah, I'm that grain of sand that made it out the ocean. A couple milli now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world like an explosion. So rise up, rise up. We are the apocalypse, and a path that keeps us floating. As we fly above the stars, the light won't scare us falling. So rise up. I'm too great to be landed. Rise up. I ovo su dvojica najjači danas za prvo mjesto u demo klasi. Meri muzika, prosjek muzike na 45 sekundi. Prosjek muzike na 45 sekundi. Gdje se pušta, znači, samo muzika. Pobjednik u demo klasi. Bravo, brate moj! Bravo, bravo, bravo! Daj aplauz, ba jebote! Bravo, 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 bravo! Ej!
fists, we fire starters, starters. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look in my eyes, I'm on the rocks. Rise. But I'm up now, we all too late to fall. Yeah, anyone coming up, I left them all. Never look down when there's risk involved. They got guts, got a lot, I gotta waste it all. Ain't got no feelings, we just floating. Yeah, I'm that grain of sand that made it out the ocean. A couple milli now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world like an explosion. So rise up. Rise up. We are the apocalypse, and a pill that keeps us floating. As we fly above the stars, the hype won't scare us falling. So rise up. I'm too great to be landed. Rise up. We're too great to be standing. They ain't never gonna stop us. Fly by them like choppers, choppers. Better took those risks, hold one of my fists, we fire starters, starters. Let's go. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look in my eyes, I'm on the rocks. Rise. Choppers, better took those risks, hold one of my fists, we fire starters, starters. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look in my eyes, I'm on the rocks. Rise. But I'm up now, we all too late to fall. Yeah, anyone coming up, I left them all. Never look down when there's risk involved. They got guts, got a lot, I gotta waste it all. Ain't got no feelings, we just floating. Yeah, I'm that grain of sand that made it out the ocean. Vozovi Spartosaki ide jako! Idite lepo ispred! Evo šta kaže semafor. Bre! Hoćemo ga stići? Deset... u ovom krugu probija bojica.
Sačekajte, startni brojevi 100. Laki Miner, odnosno startni broj 90. If we are one grain of sand in the middle of the ocean, can you try to understand how a touch can cause explosions? Rise up, I'm too great to be landed. Rise up, we're too great to be standing. They ain't never gonna stop us, fly at 'em like choppers, better took those risks, cold blood in my fists, we fire starters, one out of a million will reach those heights, always had a feeling that I won't deny that work, never could toss, look in my eyes, I'm on the rocks, rise. Šta si dobio, Buraz? Mini. A u prijemnom videu si rekao daj nam te veliki. To si dobio namjerno. A ja mogu. A vidi što mu je krivo što je dobio mali. Najmanji čovjek. Al brate, za... Jete i govna. Nemojte rana. Tako je. Ja isto. To je samo... Evo, Buraz moj! Tarik, zašto si to uradio? Bravo, Majde! Hvala. Slobodno vam u kameru sve screenshota iz videa. Slobodno vam, evo, smiji se. Bravo. Ovo ti je opravdanje ženi, gdje si bio? Max klasa, prvo mjesto Suljo. Suljo! Bravo, Suljo! Amer. Bravo! Ervin Velak. Bravo! Amire! Bravo, Amire! Damire! Bravo, Damire! Nije tebe je prozvao, ba šta ti je? Ali čekaj. A tebe je prozvao, bravo. Gliba! Bravo, Gliba! Eto ga malo veći, bro. Nije, nisi dobio 2, ne skiraš.
Jesi drago? Majde, bravo, Majde, bravo. Uha, bre, uha. Bravo, Majde, bravo. Aleksandre! Kad si najviše pehara dobio, nemate. Bravo, Edine! Pušću! Evo ga. Go, brate moj, bravo, evo ruke, baci ga. Svaka čast. German style, Dejan Nović. Bravo, deki! Koviću! Evo ga! Bravo! Amar Gotovac. Bravo, Amare! Ajde, aplauz, Rojava, bacite aplauz, bravo! Eurostyle, Šahbaz Imamović. Šahbaze! Bravo! Bravo, ajmo aplauz, Raja, aplauz! Bravo! Eldin Jukanović. Bravo! Aplauz! Brate, izgorčem telefon, koliko je vruć. Nemoj nek snima. Bravo, sad moramo ići, aj. Nemam pojma, prvi mi je put da dobijem. Alić Adi. Bravo, brate moj! I am Venom! Bravo! Nemoj! Nije bio niko u klasi u French, pa nećemo. Biće sutra! Bravo, brate moj! Aplauz! Bravo! Old school. Ahmo Šarić. Ahmo! Bravo, Ahmo! Nisi uzeo parfem, ali nema veze, bravo, brate! Bravo! Nemoj ni dolaziti! Šalim se. Pijem ti to! I evo ekipa, dobili smo Best Interior i dobili smo Eurostyle Top 3 i to bi bilo to što se tiče ovoga videa. Znači, telefon je izgorio, ima 10% ugašće se samo tako, a mi smo se skuvali, znači podcrvenili smo s životom. Ali to bi bilo to što se tiče ovoga videa. Ako vam se sviđa, ostavite like, ostavite 6 subscribe, vidimo se u Tuzli na Vag festu, ako boda, to je 9.8. i onda naravno sljedeći vikend nakon toga je moj event Tuning Show Breza Edition 1, tako da dođete u što većem broju. 15. august je od 6 sati do 12 izložba VIP automobila, dobrodošli ste kao posjetioci, a 16. augusta dobrodošli ste kao takmičari, tako da nisu prijave obavezne i to bi bilo to, pićimo dalje.